Kebelah bunyi pibro ki post ki badai jongka SSC GD R jar fly tekne ki post mar bahaka tu kaba kapor balat ka notification ki claim ai ya ka category wise banane state wise nam tha ki number of post ki shuai be ka total post bakadon kata te gitu ki apply sa page yang ne la ko ban tip bakadon kan tali ki post sapo megalia ha ki jong ki kategori BSF ki CSF katno ka ST ai baro tekane ka badai general be ya baro mama ka badai general be ya baro like no ikin Naxal affected but border guarding district ham khain lang ne kitu gidon laga jong te jongi ka megalia ni don tang jong ka border guarding district areas ngim don ka Naxal areas ma nomor haga por wa pipendap phap pan tho ikituru ada pide ki border affected district phap ban tik hang tu te don ki post nam ta ki border mo ta kene ka badai general be baro te ka BSF ni don Shispa Southly BSF Shispa Southly, CISF Live Pratali, CRPF San Pusau, SSB Reply, ITBP, Arpra, Assam Rifle, Arta gini. Jadi saya cek cuma pintu untuk ST, BSF dan Sausan, UR Risapo, ini berpilak banyak, ST Katsau, juga CISF, Katlai juga UR. Jong CRPF khat khandai ST UR Arpsau jong SSB jong Santali jong ST UR Santali ITBP khalai tali jong ST khat tali jong UR Assam Rifle idon Pratali jong ST Pratali jong UR te jong SSF ngimdon mon marbang ngimdon ga iwe po mekalia de ka total baro kalong te ka total baro ngidon kumba lais pa khandai tali ki post ke bare jong general ST ngidon Shispa South tali ki post UR ngidon Shispa South R te gine ki ba nang ab result menta ya kene exam te selek bah perform bah ki mare la da pila pas ya ke exam mo sampai ki number of post ki don katno pila ban yo mensim nang ni post ki ba la pen i hang ne mo tam number of post te kabadai jongki border guarding district area kitu ki ba de ki district jongki border mo te kidon ki post namta kituru te kitu ki batik flawan yo ikineru te namegalia ngidon kono tali BSF ngidon Shispa khadoi tali ka total post te ST Southern Rail UR Supply penye gitu dan nam taga CISF ngidon ST Khandai UR Pra total ngidon R4 telik post CRPF ST non khatlai UR Khandreu total baro dong live husan teli grand total baro ngidon Shispa Ndrifendreu nam tagi border guarding district te nam ta ST Ndrufu Pra nam ta UR Ndrufunyo total bat kini kiwe pe de kalalong no Shispa Ndrifendreu baro post de jang border guarding district itu ki ba pendap ya ka badai ka border pila ban yo ikini te jongi kentei general margidon ta ka border ba general mo Meghalaya te jongi kentei ki post badai jongi kentei inon ngatali BSF total ngidan khat khandai tali BSF ST Pra UR Pra CISF don Sun the ST Way URR CRPF ngidon Sun ST Lai URR Sun the SSB don Sau ST Umdon don UR Sau tali the ITBP don Sun the STR UR Lai Santa the total baro jong kini kentei jong ka general bank idon live pra tali post khat Sau ST khat Khandai UR tigidon ro sa jong ki border guarding district nam ta kentei tekine jong kentei gidon kono tali baro BSF khat Khandai tali pra tagi ST pra nam ta UR CISF non R tali WST WUR
CRPF rodon artali WST WUR te ka total baro idon nam ta ikan te jang border guarding district kidon R lightly pus ST shipo UR shipo but lightly nam ta EWS ikan te bar senrang te sa check yung pin tun te ki number of pus pila ban page nang tu ada batai te ka total jong baro bej kidon sanpo hajar khadar ka total pus kulan guma sanpo hajar khadar tali pus te jong megalia kum tu khenlang baro kadon kumba haki sunspa plus a pus baro kan te bar senrang te nam tak NCB bade claim kan thup lang on NCB claim kan thup lang te kineb de ki de laka jong te SC don R penyo ST don khadar te UR don new apply te tal jong kane de veg spa new san kane kade veg all India veg claim I state wise category. Ye tang gine ki jung tip kulesh one.